खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकपु अहानु मक्कदा खेत्रिमे मोनिंद्रो तरामना ओक्सरी ngasi maruiba pau taramatoi suba manipur assembly gi ngasi mapani suba mifam pangthokre numit ini chathagadaba kanhai lal a theoretical practitioner haiba hiramda seminar ama pangthokre amasung delhi da thongliba hingsa gi thodokta sikhiba masing kurumdoi sukre hauzik ngasigi mapungoiba pau amuk lobirasi numit taramangani chathagadaba sitting taramathoi legadaba taramathoi suba manipur legislative assembly gi tararak suba assembly gi taruk suba manipur assembly budget mifam ngasi mapal ni chanba numit ki assembly mifam pangthokre mifam asigi khanna nainabagi matamda chief minister na haiki hauzik aikhoi wakhal chauthoknaba matam oire aikhoi amattani manipur da district boundary gi chaye naba wafam kya leibasi sing tamgi MLA sing amatoina saru yamina duna yetnaba lahimdana hona minasi वागवाई केंद्र की MLA फजूर रहीमना इरोंग सेसाबा पुलिस स्टेशन करम मतमदा सागदगी हाइना हंगलदुना लम लेत्रबदी महाकी केंद्र मनुंग लंपीगे हाइना फोंदोखिबा वाफम अमगी पाखुम पिरुदना होम की थबकसु पुरिबा चीफ मिनिस्टर बिरेन हाइकी कुमजा लिसिंगनि तरा तरुक्ता मफम तरादा पुलिस स्टेशन हांगबा अदुगा तरा अमदना आउटपोस्ट हांगनबा थौरांग तौखिबनी मफम सिंग असिगी मनुंगदा इरोंग सेसाबासी यावना सागदोरिबा मफम सिंग असि मथौदी अदुकी मतिक तारबनी अदुबु इरोंग सेसाबगिदी लमगी मतंगदा चपचाब वाफम लैथबना थेंगथबनी MLA ना लम थीबदा मतिंग पांगे हायरबनिना अथुबु मतमदा साबा होनबा होनागे हाइकी कला क्षेत्र मणिपुर की चही यांखई सोरकपगा लोइना कला क्षेत्र मणिपुरना संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली अमदी ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता न सिंधु निनि चथगदबा कन्हाई लाल ए थियोरिटिकल प्रैक्टिशनर हाइब हिरमदा सेमिनार अमंग असिदगी कोनुम मांगदा लेबा गवर्नमेंट डांस कॉलेज की ऑडिटोरियम द होख्रे थरमदुदा थिएटर मिरर की डायरेक्टर वारे पन्नबन हाइकी ओजा कन्हाई लाल न थिएटर द लोरम लिबा सकलोन सिंह अखोइन नैनबदा लोइबा नाइरोय मांगना थिएटर की लमदा लोरम सकलोन सिंह अखोइन माइकै कयादगी नैनबा याय माकी वखलोन अमदी सकलोन यामबगा लोइना कन्हाई लाल की थिएटर सिस्टम हाइना तांकक नाइना थंबिरम लिबा असि मालेम की थाकता लेरिबा थिएटर क्रिटिक्स न नैनदुना मालेम की फिगर अमा ओइरी थिएटर तौरिबा सिंगना तोंगान तोंगानबा मियेंग येंगदुना थिएटर तौसी अखोइना थिएटर नैनरपो मतमदा अखोइना ब्रेक की थ्योरी नैनबा खक्तने यारोय स्टालिनावस्की नैनबा खक्तने यारोय तोंगान तोंगानबा मयाम प्रैक्टिशनर मयाम नैनबा थिएटर नैनबा मपुंग फारो ओजा कन्हाइला की सिस्टम सु वर्ल्ड क्लास थिएटर तो कामुन नैनरा कांदा यानी यूनिक ओइबा सिस्टम अमा लंदन पिक्चर बसु मफम सिदगी पूरा आगा मालेम की थाकता नैनरीबा अदुबा थियोरी फिसियान मयाम की मरकता अदुमा थिएटर हाइरिबा आर्ट फॉर्मेशन लेरिबा मकैदी अदुमा लेहोरगनी अखोइ पुनमक ओजा कन्हाइला की कुया खाद चंजरगा मां की थमोई की लेयम खरा मां की वकल की मंगाल खरदम फंगगा मदोंदा अखोइ पुन्ना थिएटर चंसिनबा तोंगान तोंगान बनियेंदा थिएटर तौसी लिबर्टी थिएटर कक्सिंगी लीलारोई सिंह उत्पा उत्तम कुमार नौरेम डिजाइन अमसुंग डायरेक्शन पीबा खेत्री सना जावबगी ड्रामा लाइटलेस सन मंगाल याउद्रब निमित ngarang उत्ख्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्सिंग फोक्सपा लेकाई दलेबा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग की मिपुन संग उत्खिब ड्रामा अदुदा सक्तम लांखिब सिंगदी सूत्रधरा द S.S. कांता कर्णदा वाई सूरचंद्र कृष्णा मसुंग चेरियटर द H. रोबिनचंद्र निमित सनगोट एन महेश कुमार अर्जुन द T.H. डेविड लानी सिंह द K.S.H. निमाईचान एन प्रेम एन बोरिस अमसुंग K.S.H. रोमेश कुंती वन द M. प्रिया अमसुंग कुंती टू द S.
माधुरी नि ngarang utkiba drama Lightless Sun mangal yaudraba nimit asi National School of Drama New Delhi na sinduna pangthok kadoriba Pragjotis Festival 2020 da unabagi damak khangal lakrabani nga sahi sigi March manga da Itnagar da ulugadoribani hairi Rindam Khu Leipung Tampak Baptist Church Lamkang Naga Baptist Association gi Women Department sinduna tararak suba Women Day celebration ngasi Chandel district ki manung channel leiba Rindam Khu Leipung Tampak Baptist Church ta pangthok kibaga loina Women Office Sangakhre God is within her she will not fail haiba thim da pangthok kiba toromaduda Autonomous District Council Chandel gi Vice Chairman S Tongpao Martin chief guest ADC Chandel gi member 8 Komlathabi District Council constituency TH Joy Lamkang guest of honor Lamkang Naga Baptist Association gi former secretary LV Lakshmina speaker oiki Alliance for Development Alternatives Manipur na sangchil lakliba environment campaign gi saruk ama oina angan sing eco park ta tuan ba thorum sing mari lena u panbi thabagi thorum leptana sangchil lakli Kakching district ki angan sing dalaiba eco park ta ngasi su luhongba amagi hajing pot ka mari lena bor oigedoriba M Bisesor Kakching Barangthem Lekai amasung Kanya oigedoribi Naurem Ramesori Kakching Wairi Sabalekai anina punna ningsing upanbi ama thakre amaromda Yengkom Aradhya Apokpa Yengkom Johnny amasung Apokpi Binatagi Nipan Suba Mapok Numit Thorumga Mari Lainana ningsing upambi amasu thakre Ngasigi ningsing upambi thabagi thorum aduga mari lena Alliance for Development Alternatives Manipur Adam Kakching Secretary amasung Angansing Eco Park ki Management Committee ki Coordinator Surjit Ketrimum na hai Adam na environment kannabaga changchilakli ba tuan ba campaign asida miyam na su ngasidi mateng pang bagi chang asi nomagi hengalakli masimak miyam na environment kannabagi ihouda mai onsilakli takpani makha tarakpada miyamna su ningsing upambi thabagi khongthang asida saruk yabiu haina phongdurakhi Wuhan Empty Streets music video album ngasi Tribal Research Institute Maharani Anamikana athuba mithunglen oiduna release tawkhre Wuhan Empty Streets haiba music video album asi hauzik China da COVID-19 na victim oiraba singda solidarity utpa amadi makogi prayer oina puthokpani haina Naga folk singer Guru Ruben Masangbana phongdokhi Wuhan Empty Streets ki lyrics ngachon mi Chamroy music composer Guru Ruben amadi music director William Livonni Sana konungi achoba thogai kya pudna Maichau Purel oiramba Maisnam apabi masagi anaba amadagi lamphel da leiba Rims Hospital ngarang numidawaram lekidre Maisnam apabi masagi chahi cham taruk sukhre Kamong Maisnam Lekai Dagini Maki Aroi Matong Mangam Pangtok Tringai Mangoinana Manipur gi ningtong lesemba sana jawbana luchingba sana konungi saknai raba singna thawai yaw raba Maisnam apabi hakchang da leisu katuna awa phongdok pagaloina ikai khunam utki tungda sana konungna sakhanglaba kairial kaijaw da haptuna mahaki ponafam Kamong Maisnam Lekai da Aroi Matong Mangam Pangtok ki Maichau Purel Maisnam apabi na lekhidaba sida awa phongdok laduna ningtong lesemba sana jawbana hai Sana konungya chauba thawai pubiramba Maichau Purel Maisnam apabina ikang kangawdana leikidaba sina lamdam asigi men khatpa ngamlaridaba achauba ahoba amale hauragani leikidrabana lairam lenda ingna chikna leirunaba taibang mapugi famda thawni jari mamangai digi chanarakpa kanglon gumba Maichau Purel Maisnam apabi aroi mathong mangam pangtok tringaida sana konungi Maichau Purel pham asi hangnun leiba yadabana pham asi sana konungi saknairaba Khangya Mangangda Ningthong Khosinaki Amaromda Maichau Purel Maisnam Apabin Ikang Khangdan Lekidaba Sida Maitai National Front Kanglai Pangsu Awaw Pongdorli Kumbi Police Station ki manung chanba Borayangbi Mayai Lekai Ward number 2 da Yum Panba Kuidribi Mau Ama Mahaki Kada Siduna Lairamle Tawdog asi ngarang numidang pung nipan makhairom taw matamda thokkibani Lekidrabi nupi adogi maming Simran Bibi Chaitra nipan mapureba Tamizur Elias Apikpa Chai Kunmari Kawi Hairi
थौदोक अदुगी मतंगदा लेकाई मियोइसिंग फोंदोरपदा लेखिद्रबी नुपी सिमरन बीबी की मपु बोकना मी हाटले हाना लाउरपदगी इमुंग अदुदा चंगदना येंगलोबदा नुपी अदु लेबाकता तारगा लेरम उनखी थौदोक अदु थोकप मतमदा सिमरन बीबी की मपुरेबा तामिजुदी युमदा लेते थौदोक अदु थोकरो मतुंगदा नुपा अदुगी ममा मपा अमदी मचल नुपी लोटख्रे हाइरी थौदोक अदुगी पाव हेक फंगबगा बिष्णुपुर की एसपी प्रियादर्शनी लाइस्ट्रम का कोनना एसडीपीओ लाइस्ट्रम सोमरेंद्रो अमदी कुंभी पुलिस की ओसी अमदी ऑफिशियल सिंह लाक्टुन यंगसन की लोइनना फोरेंसिक साइंस की टीम लाक्टुन यंगसन की टीम अदुना नुमिदांग अथेंग पुंग अमत ताबा फावबा थिजिन हुमजिन बगा लोइनना असीबा हक्चांग अदु पोस्टमार्टम तौनबा लखटख्रे हाइरी थासिगा हुखिबा तांग कुनमरीदा कामोंग डिस्ट्रिक्ट की ससाट एरिया दा फाइमोल खुंडगी साइको हाउ हाउकिप कोबा मियोय अमा एनएसएन आईएमई कैडर सिंगना करिंगबा मरम अमत लेतना तमथीना फुरकले थौदोक अदु असम राइफल्स अमदी स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सिंगी ममांग मक्तदा थोकखिबनी अदुबु मखोयना थौदोक अदु सुक थोकखिदबगुम कंसिनदुना लेबगा लोइनना लोखरफम थोकपा एक्शन अमत लोखर पिदन लेरे हाइना कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन केसो जनरल हेडक्वार्टर्स की कुकी इंदलेबा ऑफिस ता पाउमिसिंग उनाबा अमदा केएसओ की प्रेसिडेंट पाउटिन थांग लुफेंग ना फोंदोखिबनी मानहाई थौदो असि थोखरा मतुंग ngarang tang kun mangada sina kaithel gi khunja ani kna gi kadani chingnaba singna samu sangda phukibagi pau nsn im gi spy singna ar da tambadagi ar gi kangbuna kudak ta lagga khunja sing ot naiduna amadi kna gi kaida singdu surrender tohonnaba village chief phawba kaukatuna khunja singbu kihan ki हंगनिंग लिबो वाफमदी एआर ना एनएसएन आर्मी कैडर सिंगददी करिगुंबा एक्शन अमत लोकटपा ngamdribasi karigino mamang sahi kayadagi sasat area da एनएसएन आईएम ना पांदुना अमदी टेररी थबक कया चथदुना लाक्लबनी ngarangi असम राइफल्स की थोंग अदुना खुलसिगी मयामना एआर बु अकनबा मोंगदा यानिंगदबा अमदी असौबा पोहले असिगुमा मिचम मियाम ओट नैबगी थबक चथरिबा यूजी सिंगी मायोक्ता ऑर्गेनाइजेशन असिना लेबगा लोइना मखोगी थब मथक्ता अकनबा मोंगदा कंडेम तवी हाइकी पाउटिन थांग लुफेंग न मखा ताकिबदा स्टेट असिगी चीफ मिनिस्टर ना स्टेट असेंबली दा फोंदोक के बगी मतुंग इन्ना मणिपुर दा एनएसएन आईएम गी सीजफायर चना दि हाइकी अदुबु सिचुएशन नदी अतोप वाफम अमा हाइरी एनएसएन आईएम ना स्टेट असिगी चिंगी डिस्ट्रिक्ट कयादा हाइना हुमना पाली करिगुंबा सीजफायर असिना मणिपुर बु कॉन्सिनडबा तारबदी स्टेट गवर्नमेंट करिगिदमक एनएसएन आईएम की मतकता एक्शन लोखट्रिबनो स्टेट गवर्नमेंट तुमिना लेसिन बसिना एनएसएन आईएम ना तौनिंगबा तौबनी स्टेट गवर्नमेंट लमदम असि शांति लेना हिंगबा पामी स्टेट असिगी मियाम असु शांति पामी अइखोय खुदिमना शांति ओइना अमगा नुसिनना हिंगमिनबा पामी मसिबो थुवाइना होटनबा कयासु लेरी मखोई मतकता सरकार ना लखोटपम थोकपा मतिक साब एक्शन लखोट पिनबा केएसओ की प्रेसिडेंट पाउटिन थांग लुफेंग ना फोंदोरली The Chief Minister has categorically stated in the State Assembly that the ceasefire of the NSNIM does not cover the state of Manipur. But the situation says otherwise. The route of the NSNIM runs Laos in certain hill districts. If the ceasefire does not cover the state of Manipur, then the state government ought to take necessary action against the NSNIM, which constantly breaks the law. The silence of the state government will only embolden the NSNIM to carry out their nefarious acts without any inhibition. So, the government wants peace in the state, the people want peace in the state, everyone should live in peace. And so, at a time when the people live in peace, Delhi da thokliba hingsa gi thokdok ki matang da Prime Minister Narendra Modi na miyam da ing chikna machin manau oina leina ba appeal tawkhre mahusagum ing chikna leiba haibasi yamna maru oi haibaga loina police na yamna kanna santi purukna ba thabak lapatli haiki Delhi gi agi ichali che amadi chilinau singda matam chuppada ing thana leina ba appeal tawri haina Prime Minister Modi na phongdoki numit kharani sida North East Delhi da hingsa thokpagdagi थौदोक्ता मियोय कुलुमदोई पुंसी लोमख्रे अदुगा यामद्रबदा मियोय चनी असो अपन नंख्रे अमरमदा दिल्ली दे हिंसा थोकलिबगी दायित्व यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नि मागफम थादोकदबनि हाइना कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी न हाइखि हौखिबा चयोलदगी होम मिनिस्टर करी तौदन लेबगे फिबम फचिलक्त्र हाइबा उरबा फावबदा पैरामिलिटरी फोर्स कौद्रिबना करिगिनो हाइनसु हंखि ngasi ayuk phawba hingsa thokki mafamda ungkhanaba laiki
National Security Advisor Ajit Doval na mafamdu chatun yengsinki amadi top of police officers sing unaki Silampur Jafrabad Mauzpur amasung Gokulpuri Chowk ki mifam Doval na yengsinki Laiba asigi security ga mari leinaba wafam singda aroiba warep loba ngamba body oiriba Cabinet Committee on Security na ngasi famduna National Capital tholbi hingsagi thodok singi matang da khanagani hairi building singi dagi mekhut karak pa uri amadi labida nung amasung glass machet ichai chai na tari anti citizenship law gi mayokta leiba amasung yaba miyoi singi marakta khut thonaduna limit humni hingsagi thodok sing thokkibani hingsagi thodok wathok thokhon bada mateng oigadaba amadi law and order thambada sohon gadaba e pau sandok tanaba Ministry of Information and Broadcasting na private satellite TV channel sing da khangan khrei dharmada community sing da amana amabu hunnabagi wafam sing natraga thodok sing su sandok tanaba makha tana khangan ki aranba e pau mingchat then gadaba amadi thawaina tauge haina tauba thodok wathok sing su private TV channel sing na sandok tanaba cheksim wa pikhi Cable Television Network Regulation Act 1995 to piriba program and advertising code tugaiduna telecast tauba yaroi haina IB ministry na channel sing da khan khre hari haujik aroiba da maroiba pau umhana pizari Taramathoi suba Manipur Assembly ngasi mapani suba mifam pangtokre numit nini chathagadaba Kanhai Lal a theoretical practitioner haibi hiramda seminar ama pangtokre amasung Delhi da tholiba hingsagi thodokta sikiba masing kurumdoi sukre ngasi gidamakta di image paudam pijo matang se losindare miyam amuk khana kurumjari